tunruma hian Myanmar Burma ram chanchin kan ngai thau le don ani Kalemio town hi Saigang region Kale district chunga Kale township a omani azawzong area chu square kilometer sangni jathum somthum pasari point pasari pali ania tuifin ri zola tanga te in fitzali somnga sanga omani mishing po nuaili lain omani Kalemio hi Karlaimio ti point soi ani vethina heko hi Kale district headquarter ani India le Burma ram rikal tlanga chet vel mun poimo takania tamu Kalemio road kilometer za somluk panga chu Border Road Organization of India in Asiam hengeni tunma chon Karlaimio ti ania tunhaya Kalemio ti in an thak tani Kalemio ti omzia chu khodang ten an hual vel ti nani Kalemio ti ro chu nopang enkol na khuwa ti nani traditional tanga landanin Kalemio hi tradition Burmese calendara tapoti umon zathum somni pariat thamang lam pathianin ninga adin ania Indo kui panhina hun lai kumsanga zakwa somli pania British ho Burma tanga antol kir tumkhan British tan chuan Kalemio hi apoimo hleni achan chu hetatang hian India le Manipur river hanvei va riau olsam e mani kumsanga zakwa somriat pathum khan Kalemio a hian thil phek lai chuania chuta chuan ngona tanga thuziak in kera oma ani ruta chungchang thu ani September ni sompa kwa sangni pasari khan pui thiam zani te chuan Kalemio khopuya Burmese anti-government protest in ong an lo zo to bokani nitlen ten huwa pui thiam ho chu sin mi sangte lin an zom vele a September ni somni palia zirlai te poin Kale University tanga kongzo in poster nen Aung San Suu Kyi le political prisoner lang pani te chhuwa turin sarkar an lo ngiat to bokani town chaklama later hi loma thanglama sin hi lombok achevela Mithal river chu chimatanga marzong in aluanga Naye Zaya river chu maratanga chimzong in aluang thunga Manipura river po international border kaltangin aluang bokani Kalemio town sikle sa chu tropical monsoon climate ania nipuya marchatanga May thachung hian temperature chu degree Celsius somthum pariatanga somli pali vel ania thasika degree Celsius somatanga somni pakhat ani thungani Kumtina temperature tlang pui chu average in degree Celsius somni paruk vel ania average annual rainfall chu centimeter za somsari panhi point pakhat ani thungani Kalemio town a hian mishing noili vel an oma chungjinga za somthum panga chu bamar ania za somnga panga chu sinin za som chu namdang neu tele foreigner ten ni thungani mase tu matanga lo che ma saber te chu sen ho ani thungani Kalemio e zona tlanglon ber chu agriculture ania mase industrial town ni na nei phave chin ani loisini tuna chon hengkar jeep truck fire engine trailers three-wheeler motorcycle tepo Kale industrial estate a siamani vetani he town ni India ne na indoor ton na mun poimo takpo ni he town ram eker singri chu bu mun ania eker sing khat chu belam mun ni in eker singli chu hriat nei lam si ho thlai chin nan man ani bokani rajaso kwa tui khwa chu an thlai chom tu thatak tur ala ninge in a rinombok Kale township a hian teak ironwood timber tree soria robusta le thing chedang dang om tam hleni Kalemio le achevel township a chuan za somnga panga chu Buddhist ania za somli vel chu Christian ania abak za panga chu sakhodang dang ten ni he district a hian Buddhist monastery za som paruk oma biakin zanga pariat oma mosle Hindu temple panni omboka nan hautan Buddhist seminaries panni le Buddhist nunneries panga le josau se om tel bokani Zirnate health service te modern telecommunication network internet media network of newspaper te TV le radio service te po Kalemio town a hian aum vek bokani Kolpeta chu Manipur hydroelectric project atangin muwa hehi industry ho timason tu aloni tani India le Myanmar in Karkong chu India sarkar puinain siamania chu kilometer za somruk panga thui tamu Kalemio road ani Border Road Organization Indian Parastatal Organization chuan kumsang hazakwa somkwa pasari khan hengkong he siam tana kumsang ni pakhata foreign minister of India chuan ahong tani hekong in India le Myanmar in kara kalvelna ati olsam ta em ani hekong mai ba ka hian Kalemio town chu Kalai road
Gengo Road, Maniwa Road, Yerje Road le Mandalay Road te pon apo vekani. Rail service po Kalimyo le Gango Inkar Tlan Hombokani. Rail service yan Poundtown Pound near Tunnel po apal tlangani. Water transport lampo Kalaywo Tlenga Oma. Ay Kalimo tanga kilometer som ni Pali lekani. Etui kong hiyan Morlik Homalin Kunte Mingin le Maniwot te apo Thaibok. Indo pui panhina hunlaya British Airport po Kalimyo hiyan ombokani. Kumsaka ko somli panga British Burma laknon le laya supply le chakhai lo vel thiana mun berani thin airport hi Kalimyo town laili taka ommania eng Myanmar Airways Began Airways Mandalay Airways le RKBZ ta hi regular taka Yangon Mandalay le Kalimyo inkar service ten nia airport runway hi sea level atanga ta in fit zali som ko pakwa sanga ania fit zani som nga pakwa zaw fit sanga zanga panhia thui ani bokani Yangon Rangoon Yangon hi tu ma chon Rangoon ti ani thina man kumloka Myanmar capital khania Myanmar ko puizaw berni bokin mishing magtaduai nga chuang omnani military government office pai mo zual te chu tuna national capital ni ta naipidowa March sanghi parukhan son chu ofekani thung Yangon ko puya hem British ko chuak building atam leya voin thlengin alom hlomani Yangon ti hi thumal pani yan le kaun in zomina siama omzia chu mel mate ti le tlan chuak ti na nia end of stripe ti point anlet ling thin bokani rakhin tong Yangon ti be chanin British kan Rangoon tin an phuani Yangon ko pui hi kumzabi som pakhat na khan khati laya Lower Burma op tu man hovin dagon ti mingin andin tana atira chon dagon chu khote takte ni in sanghamana ezona khuwa nia tuna soidagon patugwa omna vel so anom tan na lai vel ani kumsang kha sari somnga panga khan ing alang paya chuan degon haron opa ti chuan Yangon ti na thak ta an lo pung ta zela anhu first Anglo Burmese war sangha sari somni palitanga somni parukhan Yangon chu British in au velia masain dozo Burma kuta apekir le tani Yangon ko pui hi kumsang sari somli pakhat khan akang wak to ngeni British kan Yangon ko pui le Lower Burma zongsong chu Second Anglo-Burmese War of 1852 khan anla British Burma sum virvel na mun pui alo nita Mughal Emperor Hunhungber Bahadur sa panhina po kumsang sari somnga pasaria Indian Rebellion nuin British in Yangon alo tan tir to bokani Army Engineer Lieutenant Alexander Fraser chu British in hanruaya khopui chu anchei thadani Ichon Third Anglo-Burmese War of 1885 nuwa British in Upper Burma anlak nuin Yangon chu British Burma capital alo nita machine an lo pung zela British on hospital ten dina Rangoon General Hospital le College Rangoon University ten din tani Colonial Yangon chuan park le dil le building traditional wooden architecture apui tham em awangin the Garden City of the East ti hialani Indo pui panhi na ma khan Yangon ko pui mishing nuai nga za som nga panga chu India mo South Asian emo ten nia pathum na chu Burma an nia abak jang chu Karen Chinese Anglo-Burmese le namdang dang ten nei Indo pui pakhan nu khan Yangon chu Burmese independence movement mun pui berania leftist Rangoon University student ten man Troichin rampum hopa British Empire kum sangkha zakwa somni sangkha zakwa somthum paruk le sangkha zakwa somthum pariata norna pokha Yangon atanga intran khani Yangon chu kum sangkha zakwa somli panhi tanga sangkha zakwa somli panga inkara Japanese somna nuwa ya oma Indo pui panhi na hun lai khan achena sale bokani Masa British in me sangkha zakwa somli panga khan Japan chu achu sakle tani tin Yangon chu January nili sangkha zakwa somli pariat khan Union of Burma capital alo nita Hehi Burma in British atanga independence an nei hun khani Burma chon kumsang zakwa somli pariata independence anei chi khan ko thlere pak te British in ming an lo sak zong chu Burmese mingin an thlak le ta vekani kumsang zakwa somri pakua sipai sarkar chuan mun ming thang tam tak ka chu an thlak ta veka Rangoon po Yangon alo ni le ta Burma ti po Myanmar ti thlak ani mase heti thlak vak hi Burma ram ri then khaten an du lo hleya
chung hau chu tlang puin sipai sarkarina ati danglam thil hrim ngai na lo tu ani deuh bera independence nu atang hian yangon chu athang chak leya tuna phei chona zawzong hi square kilometer sang ruk velani Newins isolationist rule laikan yangon infrastructure atlam hiam le deuhni anua British Hunlaya building sakte chu thiatin aya high rise hotel office building le shopping mall ten dina alo changtlung le ta sot ani enguna hian tun main saffron revolution na chuaka chumi tudol tu chuan sipaina nuai ta chiama mitam tak thi le hliam an omani me sangni pariat khan cyclone nargis khan yangon anuai ve vak to bokani mitam tak thin an hliama in le mun poimo thanem tak a chebokani November sangni panga khan sipai sarkar chuan yangon atanga kilometer za thum somnia hla naipido chu administrative capital tharata na siama mase yangon chu Myanmar ko pui zau ber alania commercial center poimo ber alani ta zelani yangon hi tropical monsoon climate ania ro tuitla khun sung hi arei lea me tanga october thleng ani khoro hun chu November tanga April thleng ani thung kumtlona khulum le vot average temperature chu asan lain degree celsius somni pakotang somthum paruk vel ni in anhiam lai chu degree celsius som pariata tanga somni panga vel ani bok yangona pak lian berber te chu soidagon paduga bulvela mani kandoki nature park le yangon zoological garden te chu anlar hlom lea chunga te chon zoo aquarium le amusement park te ngal bokani inia lake park le Logan National Park le Alit War Memorial te po boka yangon ko puichu yangon City Development Committee and Kolnan Nuaya omani yangon ko puichu district palia thenania district Jongjong township omza chu somthum pathum mani yangon hi Burma ram le khovel ramdang in kalpona center ania air rail le ground transportation te panga in kalpo thinani yangon international airport chu ramdang te ronchor tangkai ber ani yangon central railway station chu Myanmar railway terminus mun pui ni in kilometer sanga zali pathum rail network laya thuya zom mani nitin mai hian ticket noi kha singa lai sal chhuathin ani yangon hi Burma khopuya mishing tamna berania even in kumsang ni soma chudanin mishing bakdoi li point pathum panga lai no mani masa sangni pakwa khan US State Department sun mishing bakdoi panga point panga omin na chu thung yangon atangin napido a anpem lu chu reng boka an lekha tiam ten English hi an hmang da sale ni in record ania second language atan hian an hmang ni in an soini Myanmar khopui dang tene na khaikin chuan yangon hian zinalama mun ma le bungrua anei thalea masa state support te tranpuina ha lo lea school te chu mimal le pol puina ding ani tlang puya zilainu le pa te tanga fian ton te po anin nga na ni bok chuwangin re thei zual te chon high school an zom thailo fo thin bokani saprong lama harsana omtam thin ema wangin anei fa te chon English medium an bo lea YIEC tele foreign lama te anin kap chuak ta thin ani kumsa kha zakwa somriat pariata rampum huwa phelna omkhan sarkarin university tam taka khara zirla te chon hun chen be lama university omte an bela tul ta chung university te chu degon University of East Yangon le University of West Yangon te ni maimyo piin o luin piin wilin ti hi tu main maimyo ti ania Mandalay division Myanmar tlangram rainom le moi taka khomania San Highland omniin Mandalay tanga chaklam kilometer somruk pasaria omani tufin re zola tanga te in fit sangthum janga soma sang omani tuna chon he khopuya Bangla le village te British in andin chu India mi hausa le Chinese mi hausa hovin anlu avek to bokani atira chon he koi sipai mun na ta na din ania abuluka hian san khote takte po auma nongkyo le Mandalay inkara omani kumsaka zari somko parukhan military post chang tungjok siamania acha chu helai mun boruo khi anuam leni ti chuan hill station halo ni ta British in Burman oplaya khopui nuam tak alo ni ta ni abo roknom ema wangin nipuya rengun tlansanin hemhuna hian civil commercial le military lam thil te chu kalpui na thin British sunlai le kumsang zakwa somsari chawvel kan maimyo a hian British le Burmese thapol antam hleya masen nuwa atlan hiam le tantani Japanese sovereign an oplai kan
Anglo tam tak te chu mai mi le a che vela hian an tam hle a Japanese sausan Anglo tam tak te chu British lam tang an ni hloma wangin an man ta vak mai ni tuna he mai mi hi Burma ram khopuya Anglo Burmese tam bena khopui alani ta zel thoni mai mi ti hi Colonel James Meya mingcho in phu ania anu Colonel tangin Major General akai sang tani James May hi kumsang zari somliat paruka mai mi 5th Bengal Infantry sipai da housing ami ania mase tu nuwa sipai sarkar chuan pin uluin tin an thak tani mai mi hi British Royal Laya Summer Capital ania hekupaya hian eucalyptus silver oak far chikhat pine thingte chu atam hleni chu baka pangpar thaile thlai te po tam ta kombok sipai train na mun po ma mai mi hi mandele tangin kongina po a yangon rengun atangin rail le thona service ombokani botanical garden mingthang tak omboka technical high school ombokani British Sunlaikan mai mi ko pu hi educational center poimo takania government English high school omnuala St Mary's St Michael's St Albert's St Joseph Convent le Colgate te omani henga te British mi le saten an faten kalti thina chunga te chon European le Anglo Burmese no pangte po antam leni private school la tam leya chunga chuan sosan sarpan einte alar le ome chakoran nu tir thin le British Colonial House te chu mai mi khwa tilar tu le tinuam tu ani ome mai mi khwa e zona tlanglon tak chu kolum phiar pangpar zor thlai chin strawberry shal la khui thei huan siam coffee huan siam le bong vul te ni Chinese mi le sa tam tak chu euna na tangin aron pem lut boka akho ye mo ema wang le anal ema wangin state dang le ram dang atanga tlo tu antam thin le ni kumsanga ko som panga khan National Botanical Garden siam nulania pin uluin nursery po siam ani mai mi hian sericulture oma Sericulture Research Center po National Kandogi Botanical Garden bula ombokani Mulberry tree omnuala hi ana silkuam sana tha ahong lekhapona siam na ombok koku na tanga silk siam chu alar le bokani thlai chanchin zin na mun changtlung tak omboka hi Burma rampum huwa poa filor takani chubaka maimyo hi Burma ramina pangpar de thlai athar chuana mun pakhatani chung pangpar jinga lar tak chu Christian mania Myanmar Burma ram sang thon chu hialani atobera chuan maimyo kho hi Myanmar coffee industry mun puiania he kho puya factory tam tak chuan coffee beans an her mup maya sumlak lu na thatak alo ni tani